Puilawo jotono no khulumpaiha tini 2025 ni bosikta jorawo Happy New Year jotono no Happy New Year tini puila tini Facebook li pema pai mama ke puila nis ni mama nang sakna reno ani muke tejen rodiang ani para ke pesartol blok ni andar dokin masmara bisini pas nomor ward dangrai para uklayo ke tini ni main agenda ke tini 1st January 2025 puila January tini Wednesday tini ang Facebook libo pa paimon karon ke tini sini 50 nung Pabiasara Bidan Sabha Kendro ni ungye ang tini Ponsais Pabiasara Blok Adibasi Kongres Committee ni ungye kihang member tini ang joto chini Ponsais Pabiasara ni andaroklainai Bidan Sabha Ponsais Pabiasara Bidan Sabha ni andaroklainai joto chini ST Kongres kela ebong buri rono joto makchayung joto sraiknai buyosko ebong bura burjo joto mampa hanok payung takuku joto nonang tini bosikta jora joto nono khulumpaiha kebo khulumoni log logyo bo bosikta jora paimoni somuyo tini bo chini sakatonai chu hayung isor bro joto ni saisto ebong joto ni poribar no suki santi khiye 2025 to katai riti na mengto tini ni main agenda ha biskang 5 January 2025 Sunday wo Ambasa Upanagar Town Hall tini ST Congress Committee ni ungya tia sonmilan nungai obo sonmilan chini sara Tripura ni leader rok ST Congress ni chairman rok vice chairman tini bibinno padaधिकारी नेतृत्व rok tongpainai joto upasthit nai obo pandawo joto Ponsais Pabiasara Bidan Sabha Kendro ni ST Congress rok oro pandanom changde tui sanman karono joto bo sonmilono maising paina hiye joto nang makabo tini abo Facebook lip dino joto nono sakna rinai ke bo YouTube hongdo bo ni maidome tini social media joto nono ang sapai nanai tini Ponsais Pabiasara Bidan Sabha ni andaroklainai joto chlabrui joto takuku mampa jara ST Congress Committee khetonai ST Congress ong samutang tonai Congress ni samutang tonai bro joto Ambasa no town hall tini Adibasi Congress Sonmilan joto maisinai joto nono kabo payo tini bosu sanai ni kauro no pairiha joto nono khulumpaiha 2025 phaimon bosi jorao joto ni sori kam jongto isor joto no naikol tongto hambai khaksangha।